Christmas besok EP baru saja simpan. So kemen jika dia haipor balingkot bagi yang invitation card yang banwan kani kasih artinya utering. Dia ngasutran adu kata-kata haji sang pun program mentang kasih tering ngasimba ka Shnong Nongkya Balang Nongka ka dia bakam kongsan ha Kajing Jonga. Mabalay ngadai baladon mentah ha kipor ke bakam mensua kumuka tikis ha tu kupor. Di presiden ni firma Balang pada komiti Bakhuid idalang ru iba bu belum lang barim ifada hangne badi brother badi pi Jingkhmieh kilong Kaba ki samla semoi bar paro ki heb ki barin. Dang ha kitu kisnem ki bakam mensua nadu kisnem kaknes pa proposal terter ngidon tang arngut ki katikis ha basdangnya ngidon tang uai Hapoh bapli ke Parish tadi babu finish bangikon pi John walang wedi het katikis Umsning Parish kutu kopor ndai suki lemba ka jingdon jengwan jonga adin bang laino ai ka school nga wan hangne Hapoh Umsning Parish da keba nga tregum katikis nata pada dong sobar kena boarding banyara bro ban hikai hateng habadon ki don ki hikai bapep bon banai po school Saint Michael hatu ko porjongi ngilong ki angut ki katigis ngi pe jabaro ka Umsning Parish ndai go mentang laro spa ila Hapoh mang idon bun ki katigis ku melo mentang idon remut ki katigis ki charge la ka jong ka so disik ha ko porjonga mensua mat bobo finish ki ko Balang ya Bakhuid ki bahaba Hapoh Umsning Parish imong ba utau pecata ndai ngi pe lang ya baro ki Balang Shnong ki budan Hapoh Umsning Parish di kumno kane ka Balang Nongkya jungpi kumbala sngau ka kum history bujirwai jungpi dan tang tindian nun tene wala kataru ngakan mau ying menei barit nang tadon ro ka ying school ying meneh ka jogopor di dadon na hikai ka jeng ibalum lang barim ngata bade ba cuai ngakan mau teng ka Balang jengi iko ba kalakelon ka kibiang ka kalon ka kibiang hik kumba don jipang TV itu kupo beli namar ba teng la riko teng la sengai ngastra do kata teng ka school do ka la klem keladu ka longbiang dan pok pada itu kupor nganga pemdan ni kasap ben penyedai jengmut sino dengan kendu ia itai bagi kuat rembas nong barim hangne ibadu syol nong lempui iba dan rembas nong hatu kupor ngasulok bagi di mairu i penslori ke Balang hangne yang Peit se babu Carlos pramaki teng ki her teng ki kiu teng ki kelon teng ki ki teng ke Balang ka im teng ke Balang ka yap ka skul teng ka khang teng ka pli boleh pimpelong no ndak jialang pa iba men step ta grup A grup B grup C grup D kinslap hai itu ki grup api piyo ha for exam tiken mau ha ta tentang khat na ka grup A day P1 ri nong room tai ko ting thak ti ka bajam Bayo Iaka first prize group B Manshakmat group C Bayo Soalin ayo ting thak ti kini ki happy barit Baga group B pat de is silent da nong Bleshipun buku Soalin ayo ting minta Vincent Maring the group Sipat ide Iprisha Angela Harpan second prize the group Dipat yang Hun Barim Ayo jika tiga jam nak bentar kini kita yo Iaka kinong job haka second prize. Dokter Leshi pun ada. Kalau kita ayo jika tiga jam nak bentar kini kita happy baret. Dokter Leshi pun bagus ya kak. Cepat
Sabanya Sabji Sabti Jam Lishpun pada ini Sabti ke baju. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did